Wua yenim MPP yenim NDC negligent kire say municipal hospital 8 na fe hwede ekoso ewo eye hospital ho mochire yanka no kra ni kire mo yare nso ebeka no kra kire mo no mo ba mo mfre yen but tie the public opinion is also considered a constitution say yeah ne to adba adema John Dramani Mahama na people for who ashin because yet krom ha say wo say wo ma ye teaching hospital na wo aye no ukọ ho na say eto de a ne ama ambulance ne kora ne gise utua ka obi a mo se mo ma ye one district one ambulance no age se utua 1000 and so mo do akokumase na kumase na mo do akọ no mo do koji ho so ye teaching hospital ye so ha ye teaching hospital e de na ye ntimi fa ho toto because ye ba ye nche bed anya hwe no machines nkuma ne nketenkete bi de anya senka yenya bi e de na wo teaching hospital ho ji ho a ensa mo de bi ba ha mo mfa ha ba bibia ji we no e ye de na now before ansana maybe ahoma no e de amamo no